Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ne, Enteng, apay akas landa pukawan ka dita. Kasapulak ti serbisyo ni Kwarong, gamawan bit. Nagbayag lakit iti napananan. Ay, ang mga nuinton agawid, kat adan kadwa na a babae. Mamati ka. Kano kabutang na miti sumango iti balasang? Apay akabuteng na ako nam. Kat numakirin rin na bakmot kadakwada no daduma. Agpatinggala iti rin na baka. Ngam mangibaga iti ayat na. Kabutang na tagsao iti sango ti balasang. Ay, saan na payla siguro ang nasarakan ti kaparagpag na ako nada Kaano nga tanga sumangpit aya? Naliday ka man ita, marituyang. Ay, oray kanayon ko nga apaan ni Badungkaw. Kailiw ko manukas jay nga awan. Agpayson sa mo tay kunada sa pulam ti tao no daytoy ket awan. Agpayso day tamaray. No oras ti panangan, agmay-may saak. Into nagiddak, agmay-may saak. No siya kay narwama kaon. Agmay-may sa akanayon. Kasano ngayon no nagatil ti bukot mau? Nalakalaang matisolusyon dayta. Ti igidagid ko iti adigay. Wano mga lak iti pangkudkod oray runaw. Ay, maikawa aklat tano awan ni Badungkaw maray. Agmay-may saak manay na mapanijay bangkag mita. Mapan kay iti bangkag, kunam. Saka nga rod adda di taoy. Umaya nga rod gumatang iti tinapay a merienda ek ijay bangkag. Anya tinapay ti gatangam. Daytoy man nay maray. Daytoy dakkel a banana bread. Pidota ko na. Ninakaw. Pinidot mo. Ngampimanaw ka matan. Oy, ayan tay bayad na nga ay. Ilistan pa'y maray. Ang bayad aktaw no makalako ak iti mula. Naa. Ne, dadakkel mo ti banana bread mo ita, maray. Kitwan, ngam saan apara utang dayta. Na, imbagak aya nga utangag. Ay si kamot maray. Bigat ngam napudot samot ti ulom. Kasanaw, kat inmay itay ni Marituyang. Pimidot lata iti lakok sa pimanaw. Iti singirag, iti nanto kanaw no makalako iti mula na. Ay, talaga mo't akas jay ako marita. Napasigla unay. Ada aya inutang na adi na binayadan. Ada iso ama bosurak no nayunan na ti utang na. Ay, kasta ka day. Isumot lagayam anak kami suot ka anadanon ko. Ay, makapasurun mat nga ben maray no maminsan tinalaing nga umutang. Ngam natiwad nga agbayan. Ay asino kayo ana isaong dito'y kabilgatan? Siya ni Kajaw. Isumot yung asawa ka ni Kurdapya, Kapitan. Anyat maipay ko kada kayo. Apay nga imay kayo dito'y. Nadamag mi ngamin nga ado kano ti produkto dito'y anak natin. Apay no adaw. Umay kami kumagumatang. Tapno saan yun nga ipan ijay ili ti produkto yung, Kapitan? Ay amangan met no barat kayo. Samot Ang nalalaka mo basit ng iji ilay, ta ila ko mi ngarod iji ilay, ti maangkat may. No kasta, ibaga kadag iti tataw tayag datila ko da dito'y barangay hall. Basta huwag barat Kawan, Kapitan! Maray, imbag ta nagkita ta dito'y turod. Adda ka di pagsayaatan na maray. Nakitam ka day no simang putan ni Badungkaw. Saan amay papankan ni Badung mo ti pagsaritaan ta, maray? Anya ngay nga raw. Mangburas ka itinatnateng mo, taing kailako ije barangay hall. Nay, apay, asino ti manggatang ije barangay hall? Dawaten dan tupay. Adda ti aggat-gatang ijay. Nubasit lang tinateng mo, saan mon ayudong? Tapno di pa'y isaw aplit tiyam. Kasta ka day, mala, inak nga rod mang puros iti utong ken tarungkaw.
Napan nagpuros ni Marituyang itinateng na. Agbayad to siguro iti utang na numakalakaw. Nasaya at mag makabayad. Naurnungan ti utang na. Nagtiwad nga agbayad. Ay, nung amin natiwad nga agbayad, saan mo napautangan? Kasanaw, gumatang ako na napay mat. Intun inyawat kaun, darasan na ti pumanaw, sana ibaga nga ilistak kanaw. No ibaga naman ng tikasta, damagan pa'y no utang, wano bayadan na. Sakbay nga itad mo tigat-gatangan na. Dayta, ti aramidak, intun umay. Wen maray, masapul mo't ang agsirib ka. Saan laasi ka ti sirsiriban na? Ay, madipod ita. Saan kun apautangan? No saan nga agbayad nga umuna? No ngay makabayad, pautangam ka de, maray. Nga niya pa'y ngay no di kasta. No lakat makabayad Singiran na ti den, kagawad ko na, iti utang kanon ni Kwaraw. Anya, apay ngay asikati singiran na, kat saan mat asikati imutang. Wan nga ron no asino ti imutang, iso ti agbayad. Gapo iti adu apa utang ni Marikwanang, tila masingsingirnan. No muna ta iraman nakpay asingiran. Ay, impagarup na siguro abayadam takaanakamot ni Kwarog. Ay, maruam no siya ti agbayad iti utang na. Di umutang tumanin. Ay, unmot kit di Amangan no inton pumanaw kat iutang na ka, tanam na maan na abayadam manen. Naglalaingan na ngay. Apay ngay, apit tilaang tibay sa kilo at tarungkaw. No 55 ijay ilay. Gatanga kang ka iti 50. Kaila ko mo ili iti 55. Dada maganan siya kapay pisos. Nagado kat ta 5 pesos ang aganan siya. Ganyan tak-tak may. Wen ngay, tipay gasolina tilugan. Ngam aduunay ti 5 pesos aganan siya. Ada kang kaano kaya mo amang yudong di talakaw? May sama atiklis. Ay mabiit lang ta kwinta ti pasahik amapan ken agaway. Ahap. Kaslay sumalagayam. Basi lang ti diferensya. Itadyo ka di kada kami, nana. Wano, si kanti mangiyo daw. San ko nga itad? Taila ko ka nga raw. Ilakom kada kami, ti kayat ko asawan, nana. Ay. Kuna laki di ano. Mala, itad ko na mga main. Mala nga ro da. Tanay, nailawanan nga inyag ko dito'y barangay home. Naglako kakanumat iti nateng Marituyang. Wan nga basitin lakaw. Mangipauna ka nga rod iti utang mau tanay. Awanan pagsakadak. Nagbasiti naglakwak. Pagbayad ko kan. Katore basit laang mat ati ipaunam. Inton ko anday ta utang. Adapay kayat ko agatangan. Nagalas ka ti aramid mon, maray. Adala nga rodin kwartam. Di ka pa'y lagbayad. Di ka lakit makaurayan. Agbayad akto kanay. Ay saan ka nga umututang dito tersinak? Tadi mo matammo ti agbayad. No saan di saan? Apay nga taan ng rikupon ti may sa atirsina di tadaya, maray. Sumardeng dan sa kanaw, tasaan nga agbaybayad dagiti nakautang. Inak ko maumutang iti bagas da. Ay di mo lang aminan sumangpot ni badong ko, tapno mangisangpot ko maiti bagas. Ay, wun nga agpaisaw. Apay adi mo't sumangpot, akas ka ni Kwarog. Nagtulag da nga ta. Napananayan ni Kwarog, maray. Napan, ijay lugar ti kakabagyan da kan ni Enteng. Ay, napanan mo't ayan ni Badung Mau. Kunana mo't amapan mo't ijay lugar ti kakabagyan na. Amangan no nagtulag da. Anggam agduma mo't ti lugar ti kakabagyan da. Ay sinalbag ti kastaw. Awan pa'y ibaon ko amapan umutang kin ni Marikwanang baa. Apay amang ibaon kangay. Sikan ati mapan umutang, tamasapul mukat nga raw. Umutang akman iti bagasyaw, Kapitan. Saan kami met ngaglaklako iti bagas? Ijay tersina ati pagutangam.
Imbaga ngamin ni Marikwanang, asaan akon nga umutang di tatirsina na. Apay nga imbaga na nga, tikas ta. Jak man amoy ti day abaak. Agpilpili iti pautangan na. Kasaritak to man. Apay nga akas ta ti aramid na. Wan man, Kapitan. Ay, nang rikap ngaminan jay bangir at tirsina. Ay, ala, sumaruno ka. Apa man ang makasaritak. Ilaw-lawag na no apay adi nakapautangan. Apay adi mo pautangan ka na ni Marituyang kagawan. Kumarimbay. Time polong napaykan ka, asaan ko akayat apautangan? Apay namin adi mo kayat apautangan. Kaasimit. Awan lang aron ni Badong Pailaang. Saan ko abasol no agbisain? Awan na sakay, tabakrangkaw. Nagkaro ka mitin kagawan. Opisyal ka pa'y mangarod. No si ka ti aglaklakaw. Kat ado ti utang kan ka ti may sa atao. Sa di na kaya ti agbayad. Pautangam ka di pa'y, Kapitan? Ado ayat ti utang na? Ado! Yay. Idi naglakaw iti nateng na. Siningir ikaw. Ngam ko na nga ada kano importante agatangan na. Kadayjay, saanan ang nagbayad? Naggapo ka mat iti tersena ni Marikwanang. Anya ti ginatang maw? Awan. Di na magkulaang no apay adi na kayat apautangan ni Marituyang. Awan ilutunan. Amangan no saan mo't anak kabayad. Iso adi na pinautangan. Kasta timbaga ni kagawad. At idug ka no ti listahan da ka ni Badong na. Kayat mo asawain. Utang pa'y ni Pari Badong ti dadduma. Uwin ka no? Ay, uray asino mataan no umutang sa diagbayad. Saan dan atalken no umutang damanen. Isumilagaya. Adi naksinurot, idi napanak ijetirsina ni Marikwana. Maray, apay ngamin adi ka nagbayad, idi adda naglakwam. Kuna nga may no saan amang rikap ti tirsina ijay daya, Maray. Iso kanu nga rod anang rikep taawanan ti pagsakada na. Impautang da kanu ngamin tila ako da. Ita, awanin ti mayat nga agpautang. Ay, maamak da adi ka kanu agbayad, Maray. Anya nga ta, Maray, no si katimapan umutang para kanya. Pangaasim beten tawan ilutok akan intun rabe ay. Eket, kasanon no siyak mati pasubom, Maray. Amangan no di ka agbayad. Ikarik ngagbayad ak, Maray. Inak agburas iti aduan natang tailakaw. Agbayad akong kini Marikwanang, tapno pa utangan nak no awan kwarta. Ay, kasta ngamin ati rumbeng. No di ka agbayad iti utang mo, talaga adi na kan pa utangan. Uray saan kan nga mo may dito tersinak, Maray? Diyak ka sa pula ti kasken ka atiwod nga agbayad iti utang na. Ay, dispensaren nak, Maray. Nakaamiri sa kaun. Agbayad ak iti utang kaw. Tanaglako ak iti adaw anateng kaw. Agbayad ka ko na, Maray. Pudno ka day tinangagaw. Wen, Maray. Pati ti utang ni Badong kaw. Bayadak meteng tapno malpasen. Ay, agyaban ak ta agbayad ka butlaangan, Maray. Idi di ka agbayad. Kat makaibagbaga ak alimus mulaangan ti utang mau. Ay, si kamo, Maray. Nakaamirisak. Agbayad ak tapno pa utangan nak tumanon. Ay, kat ariglado, Maray. Amumot kanya kaon. Uray ka sa no ti pungtot kaw. Maikat matlaang adagaws. Basta agbayad ka pa'y nga umuna, idi utang mo. Ay, kat agyaman ak unay, Amaray. Saanen amaulit ti madi nga ugalik nga umutang. Ikaray, agbayad ak no makautang. Nagkinaawatan ng Marituyang kan Marikwanang. Ay nagbayad din ni Marituyang? Wen inteng. Di agbisin ni Marituyang, ingka gumaan na tinagbayad. Tapno makautang manan. Ay, dahi tatirigat dagiti daduma tao. Umutang da. Narigat da nga agbayad. Kaslakan ni Marituyang ay imbag ta nakaamires. Saan kanon nga agtiw-tiwad?
Ay, nanatoyang, tay kunada nga rod. Ti tao nga danakam na, agbayad oray saan asingiran. Ala sigay! Dedan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panagdangay.